Ntuko Jumatatu tariki 1 mwezi wa Julai kana wenda sabasaba. Ntuko ya kurikana miaka 35 kuma maandamano ya sabasaba ya kurwira Multiparty kaitene kau barabara gitubu manyara na Bahanyang'nyong'o. Na ntuko rware nirio Akenya kana Gen Z ba uchumire kirintere mwanye che Kenya kwandamana kurikana ntuko ina bo polisi pedra baiko karibo kwana kendo tira maandamano ya tikwithira ya ita nambere tuketha twikonia mbice mantura weta nambere kirintere mwanye chia Kenya nambere twambe tukonie chara ya kirinte tucietu chia thamwanja bitawa Mutembe yendwa na tukambire na muti yo Nairobi na ara polisi abethirite bakiinga barabara cionde ciukuma muti munene yo Nairobi kenda kuriria andamani ba ukuma mutine yo apolisi babethirite bakiongerera kari kenda kuriria enyangia ba batugwa muti yo Nairobi kirikano kiume kithiru ni kwethira ukibwithika maandamano yange yatire wenyange bunene bukuoneka muti munene yo na kuriria biashara ciantu itie ukumirwe ni andamani ba barabamwe batekumenyeka murunga moyo yo mantu igi kwandamana tukwerure katone mbica ya Nairobi ureka rikaiteneka Those who are in a 40 I get those on a quiet part, you must be awake. Another quarter. Macam? Haudu, tada. Kita lihat tu jaga sih. Kakak disuka. Tukumaro kama tsimurene yo Nairobi twethire tuwike mutie yo mutindo kauntine ya Meru arawe ndibwithirite bukirungi kwana kinya biashara kwithire ikingwe nyinge na bo andamani baichumiria kwandamana no tubantu kwe na rama bisaba polisi abachumirete otira mandamano ya tiweta na mbere ospindi wa mutindo aketariria utebaro erandikia konene kuri na mandamano ya na batitikire mandamano ya yethira ya itana mbere mondikiwe twanzito muthuri Muriuki na mbite kambe muci yo mutindo tuthire tukiwatanira nwe atuonie urambiceri no ramantu ya witana mbere muthuri Muriuki ukya kuthira no mbibwa kanyande gaku kuna askari baba ingibe mtobaraja huko nikenda kupigira kwenu kaja na mkenyeko mmekotaka gukiri kutoka ina maandamano kinya jariko na impompele kutoka rukala libya na biashara kama ina biashara bauga bao kuna mubaka baba kirigeria kimanda dege kuandamana indala de meke bakirira kutoka kwenu ukadwa tona biashara chao na ro kutoka baba ina libya hata kete kulaja kutoka kama na hospitali aja waja na kimeni ndio akija wote baruka kinyemwe na kuwa
hiyo simu amekata. Biashara taunini ya Maua Embe South chonde ni ngiburu kumene na obwabo maandamano ya sabasaba obwabo bukumete akari nyuma ya karekare tariki 25 mweri muthiru ari andamani bethira bakithukira nchuku ya irio bibio montere chemo na wita na into pia mbecha kathumba na kinya kwenyangia obisi nene chemo bunge wecio kiu nara kinyangari ethire ikiunangwa. Dennis Mugendi ari na mbicha ya muchie iyo Maua. Tuareka twina maandamano na vinkuromba ni antu betu bareke kuthithia maandamano yandwa nontu kana kwenda kwiya into byaitha nontu yote yo maandamano thirikari nende ni kwenda tukarie boya ni kenda antu batikathunga igerio interview na tutienda nontu tukia kuendelea o kako kuonania nende kinya investors bango bakathama na thirikari yaturukiria no mwanka yingilie rero nonto bo maandamano haya yetu genzi biashara isi umbete kwa makoma ngoisi onde antu ibayingire ngwe wari otevo kuendelea bo maana ko Ruto kabatere kuthikiria mathina yetu tuthikiria batu tukaraniria tia tutumira askari baadre no rware benginya life bullets leo wanatupigana life bullets sijui kama watataka kuwa watu ama wanataka nini. Ruto nato thikiria naomba kusuluhisha manto yetu batu ya youth mia unemployment bombere atu promise atu wangu we au kuma tokona ngwe atu ira baba bete bigibigi bete ngari thaya ndi kunya baba ari bigibigi barenderie abunge beto nabo batu tutabathurire beta kwa puppets ya Ruto twabathurire beta to represent neighbor fail eta representation bombere ngwesia ithatu oversight representation na legislation ibara mi bowlingwe oversight na ngwe representation legislation age bari ambunge nau ngwe oiko thwaniria biubio na kuthikiria kamunene go Ruto kuthikiria munene ho Ruto Wandiki munene wa kiama kia ambassador Ngiromero Alhaji Mwende na chumriti kuye kamera ya kiraitu murungeti itikiembe kibatire kwithira kiita na mbere kwithira kirintere chia gitikongavana kibatire kwithira kirintere chiembe akadia Alhaji awitetia nene thirite ne tikongavana miaka 5 imenti miaka 1.5 nende nikaita kamwembe kwithira kiiko kwithira arine tikiu ntubone nende butumite bo buthutira kisiasa kwa kandene ya county Meru athiati bakathuri murungi bakimenerio ntubu na kinyapita munya bakiwetikia ungavana kitibatere kuringo kindureyo indi kibatere kuringiro kura mutongeria akauma doterwa ko mobonka ake akumba kuguna Ameru Alhaji na thirite akuria ntubembe batetikirio shunu etike umwakene yo 2027 tugachienda turi antu baimenti no twiturare no tongeria katwetekerie no ntumeru twigintu kimwe mwegembe nakyo tunganirwe tuigwe kinyawe no atongeria antu ba Meru gite kia gavana taura boro kaire kia imenti na kiraito akia gavana a support ni antu batigania na antu begembe na antu ba imenti munya akia gavana a support ni antu ba imenti ni antu batigania na antu begembe Kawera akia gavana a support ni antu begembe ni antu batigania na antu baimenti Kagita gaka ni mutuma gavana
na kĩrĩa gĩkũndigaria mbere kinya mũtuma ambĩria kũrita ngũgĩ ciacha cia kũrita mũtuma gĩtĩne cia gũpinga mũtuma 2027 ikwambĩria, which means mũtuma kinya agaita ngũgĩ kana akarega ikũrita kũrĩa antũ babangĩte ũrĩa bakamũrita gĩtĩne. Tũritaga muntu gĩtĩne jonto atararita ngũgĩ imbi mũtuma athithia kenda boambĩria kũmũgambĩra ũrĩa bokamũrita gĩtĩne. Mũtuma imwegembe nĩ muntu ũmwe wĩna akia gĩtĩ o antũ bange bakuga bare entitled to gĩtĩ kĩu. Mũtuma ena haki ya kwethĩra arĩ na ũtongeria o jabau bange. Mwembe ena haki ya kwethĩra ena ũtongeria o jamutigania na movement. Kankwenda kuuga gĩtĩ te Nyambene, nkwenda kufafanua kidogo. Gĩtĩ nĩ gembe, no tũrĩa twarĩrie manto ya Nyambene tigania nĩ thaĩra kĩrĩ Nyambene, lakini tũrenda kuuga gĩtĩ nĩ gembe. Thaa iji nĩ gembe gĩtĩ kĩa ngavana kĩbwĩrĩte kwĩthĩra kĩrĩ Narua na 2027 mũtuma wa ntwĩthinkia akagombera gĩtĩ kĩa ngavana kume gembe. Kanya gaka nĩ kenu, tiganeni na antũ bau akai bokuona mitandao na guntu kungi. Twe tayari kubuikia ngũgĩ, antũ baimenti tũrĩ tayari kubuikia ngũgĩ nikenda kinya buigwa bore part of Meru. Tigania raigua rĩ part of Meru, imenti raigua rĩ part of Meru. Kanya gaka ikamwegembe kuigwa arĩ part of Meru. Gĩtĩ kĩa ngavana kĩarĩ tigania na Munya. Na Munya thaa hii tũkuigua akiuga na kwenda kũromba gĩtĩ kĩa ngavana. Imbie eu yongwa atathithie rĩa kwenda gũcoka kũthithĩria Meru. Gĩtĩ kĩa ngavana ikiarĩ imenti, ikiarĩ na kawĩra na ikirarĩ na kĩraitũ, ikirarĩ na kawĩra mĩaka 2.5 na ikirarĩ na kĩraitũ mĩaka 5. Antũ barĩa batĩrana gĩtĩ batwĩre gwikia bange ngũgĩ nĩ antũ begembe. Na iro nkwĩra antũ begembe na abwe bokarita bore moi gũkaria gĩtĩ batwe tũrĩ antũ baimenti twĩna kũgwĩrua rĩa gĩtĩ kĩrĩ gembe no ntũ Kĩmĩrũ kiugaga gũtĩ mũciĩ jwĩka eje jote karigwa mũtwe rĩnĩ gita rĩa gembe kũriga mũtwe. Atuthere tucokire ingi muciĩ mutindo tukonera mbica ithirĩte itana mbere atika nkindano ya andamani na mabisa ba polisi baraba bore muciĩ yu naranende pambĩrĩtie kinya wikania mantu ingi buruburu kaiteneka kumania na inya ire utumika kuma kiri andamani baraba rentere una mabisa ba polisi baraba kwerio kanda nabo batekabuithie maandamano no tukuringana na speed ariwa maandamano te batuite na mbere nontu batirandikiri barwa ya kwirwa kwina maandamano ya kithira ikuo ntuko ya Ruare. Wewe usipeleke yote huko. Akondelea moja huko. Kuna kiu. Wewe unataka kulipua? Ekuma kintu tuno tukuona kanya gakunoka inchokerete na nteto ingi. Tunakusort siku zote. Pata instant upgrade with more channels when you reconnect to GoTV. Tunakusort for Monday Madness, Telenovela Tuesday, Grinning Wednesdays, Terrific Thursdays, Friday. Sit back for Blockbuster Saturday. And on Sunday, tunawaletea nothing but our best. But more than you pay for when you reconnect to GoTV. Get upgraded to the next highest package and enjoy bigger, better entertainment. GoTV. Love it. Keke, kabeja na kamutu wake? Kenda nje kwithere mane kara nice. Siri ni mutujo nice extra premium.
butindije nyana kamusere Inyaju tuenaju Juan Bishori kuma Nice Rice Millers Mwea. Mogori wa Kinyandu kene eti ya motujua Nice Extra Premium. Nkima ya motujua Nice Extra Premium eja nampwe ena mushamojo mudhongi na nikweta kogwe na nje ku nutrients na shio shabatisha Nice Extra ngano itio mainya shiarara ne imboro na imure mutheri motu tujonge ne Nice Extra Premium. Mom, hii ugali ni tamu na ni kweli. Siri ni nice. Watu ikawe na kioria yende kithia kanano kwenda gwikira ode kuringa thimu namba 0729 661 667 kana 0755 200 197. Ti nice na Nice Extra Premium. Je, unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa. Tunapatikana katika barabara kuu ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kutoka mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano. Vyumba vya mikutano vya kisasa vilivyo na projector na vyenye mtandao wa haraka, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, flying bridge, camping, bonfire na mahali pa watoto pa kuchezea. Kisimani Organic Farm ambapo utafundishwa kuhusu ukulima wa kisasa na salama wa mimea na mifugo, nyuki, samaki na ndege wa aina mbalimbali. Vyumba vya kulala vya kisasa na vikifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au makongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Kwa habari zaidi tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Musiasa na mubiashara kuma Ntere Shetia ni Mwenda Sonko na amenereti atongeria baki siasa barabara itene akiwa ni bau kumaringi kura na mbesa kenda batikebelwe itene birabare hakiari Mwenda netherete akiuri aringi kura nedebedra bakithu ya atongeria barabara kuringira kura na batetikire kuriro kura sio na mbesa bedra bakithinwa ni utongeria bothuku. Mwenda Sonko uraimu siasa kuma Ntere Chegonde Mikindo Lige chwo bunge atigane yis ne bumerete kumeneria mitugo yithire to yina tongere mono kagitani gaka narakuwa barenga na mbecha bakuthirite mebukoni bakenenkagira ntu wo no kuwa imunya no tiengo bakomba kwa bake barutagira yumba kuiwe ke batethia nara au mbete kwa kiwa mitugo ero ti mitugo miega na ntu batikuwa beri tho mono batikagotumiro bothu ku bakenenkagira mbecha na ngugira bathurire antu batakuruta utongeria burabwe kuthai kuthurana kiantu macombi wa bae kanja okanjerio banenkera ciringi 200 na ciringi 100 onto urioro antu ba wa bathithiria gethira indwe bekira ndwe barabara bathithirie na baretere mbecha ciethira cie mukoneo tiwo barete ubaya ciringi 200 kaya 3 kaya 5 kinyanga kwa mbecha eru arente umbogo tethia michetho imicethete na nkona ni utheri nongo tukenda antu betu batura thine ne gitare onthe antu ibekirwo nduje ibekirwo stima ibathitiro ngwire batirite bethira bena mbecha cio muko nontu nyawo we ko antu mbecha eru ari ruju utiomba kurera kirindi kinya rira Yesu ari nthigurune na eraniria kirindi na kya murema na mwichone ka kya mwambire ko babu ayumbe babu eshimiwa bukwaya na mbecha mbwa mfano na Yesu Kristo athitheri antu manto amanene bome bore obaritira ngwira ibatirite bore obekira nduji bore obekira stima bore otukureta mendelo yara yatumambia ciethira cie miukoneo babo ambobura bambire Yesu negita rari tigere irira ya 2027 ne akue mono no ntundisaini ubwene ko antu mbecha
na wa muntu mbecheru ari uti mwaru uyu mwenda kagitani waku narombete mwingi na mono bagonde mikinduri kwigwa beritho na bekira itha muntu bwega kagita kaba kuthurana mono kiri kithurano ke mwango 2027 batikaumbe kwangaratana bathura muntu take batethia nontu mwankira gumantu na kona matathiete bwega 22 antu ba mikinduri wondi baringire muntu onthe mono tebia banenkere kura na baiye muntu onthe no abatethia ona kinyani nderira antu bakwa nontu ntayire siasa ene ndabera oringire ni utone orombikio butethia lakini twa ikwithira muntu ure na thina ya uwe muntu no muthuku saindi nye ure na bio ko antu beto kira nkwenda ikua nontu muntu ura twathurire etire igwitethia na areta kuthithia mantu kura nyomba ciawe orangari imwe ikaorira mikinduri wondi na neku na mwe kuroku ora nyomba kwende orira mikinduri wondi na imuciogu na mwe kuroku ko antu ba mikinduri one mistake bathitherie kuthura muntu mbi okuibanga mbere watuika ntukwira muntu ake akuja iro barabara ikenjawa batu twetigania tukethira twikindene ya utongeria buthuku muno na utongeria bukuruki ni gita ura nkwenda ikwira antu ba Meru na batu twetigania East na ndene mikinduri wondi onde umwe barabara ndagite ke MCA nanga kiromba na ndakiromba ni ndenda ikwira antu ntebo njira barabara ntukwira muntu ayete kuthikwa barabara cienu nkabonjere gitare onde kwithira kwina mathiko kutena mathiko nkethira nkeburitira ngwe cienu antu ba mikinduri wondi reporter ndeto chawe mbeta wa John Ndhiga Thuginye muthii wa nteto cia Weru thaa mwanya gucokeria nkathano tupu kutho watandite na unite na mbere kurumira Weru TV.